Hap. Nak juga kamu nong bikmat. Nanti nak po Eastern West Castle District mo, kamu MDC ngakwa man penpau. Halo ka weka kam. Makata kadi ka jeng mang pisah sarkar. Aban senala di mar-maramat ya kisispa aprakutuli ki government LP school. Anita ki lower primary school jongka sarkar mo. Kani ka lembaga Penat Directorate of School Education and Literacy kala khotanda mo ban senai kini kisispa aprakutuli ki school ani ban maramat ya baru ki LP school ki badan hagni ka jala ka jongi. Batkat kum kani ka tenda ke bagi ada ban khot hadu ka ban kut aka art sautrik dung kabat kut anu art sautrik mtau benai art sautrik benai pel aja kun rio arsyam bagi dan hadu sispa prakuteli ki school na kini sispa anyo pupra kidai ki government LP school kawai kidai ka secondary school kawai pak kidai ka higher secondary school dekat kum kini ka tender ke baki lakon lambang ba kawai ka government LP school kaban rebel ni ban sna beling temai lambang hadu nyopolak khat praja praspa prapunyo nyopolak khat prajar praspa prapunyo kawai ka school man penha tina nakamenta ka secondary school kawai ka secondary school kawai ka higher secondary school lambang nyopopralat kandai pun 2000 aspa sapupra kebomot ada ngi kain total baru kani kebaka khatanda katnak education and literacy kan poi saka sispa akusan klorie tam ya katamo di kai ko ko banong ne por ho sutanat ba kasoka ka silkhia man pen bhai ki school khamtam ne ki LP school mah balik ki update ke jongi kan dei kai ka bang ko man pen pang kan ko por ba kini ka jung thu jung sokar man pen bhai kini kel school ka long ba ka don ka ba desi ka bang lap nong ka por ka ba ong long gila ba ka le silang mangala pet ba ne kini ki list jung ki school nei nangko man pen pau na kam ta ke Eastern West Castle District ha Eastern West Castle District kini ki school ke ban pen bha na ni ki ban yo kani ka fund national building ka long na Eastern West Castle District kiyo tang prateli na kisispa prapo teli kadba ka West Garhill District pat kayo adu life prateli mo ka West Giant Hills kayo adu art kundai teli nangta ka district ka bakham he ka bala dan aru muchua ka East Castle District kayo tang khat khandai ki twi district yo kan ka East Garhill kayo nyo Giant Hills khandai kinta teter ka West Castle sugayo prateli tinggal ngop nak kapur kalong ba Eastern West Castle District ka record ka bang layo nga kalong kidan hadu prahuai teli ki government LP school bat kini ki prahuai teli ki babun ki school nga ngalali keleng-keleng ki school ki bala isne sisama ki baradon kam hiban maramban baradon kam ban repair indrei bali ba sarkar pat ka aitan prateli apa West Castle apa Eastern West Castle District ba ada sebagai kam school hi akan ika budget session akan ika tarbar mang tingkat kepada Tengam yo I banam tip u tau ba keno hakum no keno ya kata tengam la ban jubab ya u and from the day 2000 nadu arja khatra nilashim ba ka education ban penthamai ya ki school building ka de ka we na commission ka jengi ban aji kai khna tengi kat pagila ni persyang bahau muslim sispa prapun riutli ki school kentup ya ki bala ki ba at ya ka stream ki high secondary school ngila sanction bat ngilshna te nginula bande te UNDC rudan lagi jong ki skip ki ban shna ki school tu la de ban mang pisa khambon kum UNDC syagita ki school ki empat dan te gina le sarkar ka bangila it is a work in progress ni persang ban le ya kan pinay ihi kan ne gade ka mission 4 phase 4 ka bangila ya minang teng shushu namanu do baslang arja khapra habang ya shong na meeting pat uchip star nak bentaba kum ban pe marba ki pun ki school ki balajot tingi layo ya ka approximate estimate ka bangi dan kam ku ba arjar klur tam
hak tu kupor ban snai school thamai tengi pit bagi namla ban sna ban le baro de chinsar uang yani ba we have to start somewhere. That's why Mission 1 have started and now menta ke e ke bagi sanction sispa probability school ke dalam taka mission phase 4 kandang yai sakmat tengah kerpat ya baru ke stakeholder banyak stok hilang bat ka sarkar bangin le ya kaban kam debat ka bakongsan kalong ba ngihat ban hak jaka ban keno ngi ban appreciate ya ke ek bakasukar kale bat ngin gently ngi de ban school ban ayo malkam to yang ban siap kreukti iwe ni hap ban trelang kata ka de kwa jangan ba ka jimtoy kamde na man ka jimtoy jong MNA no MDC na ban ta jimtoy minister ka de na ta jimtoy jogi khun ki jong tena hap subhaya paro to ngi trelang bat ne i ba hapo no chimsa jungi madam deh hidau ku neu chimsa ro ba menta konrot ke sangma tang kini ki bang yo antaro minum yo san hop ligi snem kiat kanu tu ligi school ki bayo shuyo kran nang tu nang ne de tang la yo bande sisin le kat ki ba nang de minum ni snap ya ka ji ut ji breu handre ngin le kat kum capacity ka jangi mangidan kam ban siwi ki tu lok planet ni shong ba ka de shong ba konrat ke sangma bala en ban wat apisa nalor bangi ras ngi penki ka tu lok ji ad hoc SSA ka bak ta yang na kan rius pa tam klor sa ka praspa atho klor tam ta kan ka sektor nalor kata nila sen ya ki engineering college nila sen ya ki university nila sen ya ki medical college ni dang la ban renovate kan ni kalong ba kalong kumba om chimsar ka sin ka banong kong ka ba usin ya ka jing smai kom chimsar omba education is a top priority ka ba kam sang ma khod ki tom ni ka dokti we pangan persang kat kum ka bar ka jingi bangin le ye ke hatam nak menta ka ecosystem education ecosystem hapo ka state ka jingi